pozdrav svima ljudi, ja sam Dudo, dobrodošli na novi klip. Danas otvaramo sličice Lige prvaka. Unutra ovdje su i 4 paketića. Evo vidite. I u albumu, ja mislim da imamo nekoliko sličica, to ćemo kasnije vidjeti. Pa, ajmo krenuti. Otvaramo prvi paketić. Ja sam i zaboravio kako se to radi, nisam dugo otvarao, nadam se da neću šta pocepat. Evo ga. Ali i dalje mislim da... Aha. Valjda ne bi došlo do nekih sranja, jer ovo za sad ne izgleda dobro. Mogli bismo sličice ozbiljno oštetiti. Ima nešto. Evo. I dobili smo Šahtara, dobili smo Filipa iz Borusije, dobili smo Olsona iz Rome, Trippiera iz Tottenhama i ovo malo što je oštećeno iz Zvezde Bena. Dobili smo iz Zvezdaša. U redu. To je prvi paketić. Sad idemo na drugi. Evo ga. O, sad je od prve, sad se nismo mučili. Sad samo trebamo povaditi sličice. Modelovice ćemo se isto sa ovim kidat. Ćemo vidjeti što smo dobili. Wow, evo ga, dobili smo nešto brutalno. Dobili smo Dušana Tadića, Dušan Tadić Ajax. Dobili smo ovog nekog iz Šahtara, ne znam, pišite u komentari kako se... Nikad nisam čuo za njega. Znači, gdje sam sad stavio Tadića? U ruci mi. Dobili smo FC Barcelonu. Dobili smo iz Barcelone Artura. Nije loše. I zadnja sličica je neki Rus iz CSKA Moskva. U redu, solidan paketić za sada. Prva dva su znači solidna. Sad ćemo mi ovu isto na brzinu riješiti. Evo ga.
Ja se samo nadam da ćemo dobiti, ispao mi ovaj sličica. Ja se samo nadam da će se isplatiti, da ćemo dobiti nešto lijepo, bilo bi lijepo. Neću želja, ali kako nam se krenulo, kažem, nešto iz premijere Šipa video nakupilo se. Malo ja otvrčić. Opade ovo. Dobili smo još neku, samo malo. Vidim da smo dobili stvarno ekstra paketić. Ali samo sačekajte sekundu. Moram nešto napraviti. Evo ga. Dobili smo Bembea iz Liona. Dobili smo grb Porta. Wow, dobili smo Filipa Luiza. Vidite, brutalna kartica. I dobili smo Daiza. A sad zadnji paketić za danas. Ajde da bude nešto. Inače, ako vam se sviđa ovaj klip, vi napišite da li želite još da toga snimim, jer baš sam razmišljao. Evo ga. Ovo je zadnji za danas. I evo ga, otvaramo sa Varanom. Nije loše. Feri. Onda imamo Aleksandra Arlonda iz Liverpoola. Ovaj neki Nigerijac, nemam pojma, ali vidim da igra za klub Riž. I zadnji je Alef. I u albumu, sad ćemo to pokidat, imamo isto sličice. Samo sekundu. Evo ga. Sad ćemo. Moram biti oprezan. Ljudi, ja ću samo na teren stopirati video, moram ići nešto vidjet. Samo sekundu. I evo ga, vratili smo se sa zadnjim sličicama, ali pogledajte, krivo sam ih zeznuo. Znači ovako imamo Borja Valera, imamo Geira, imamo Iska i Džemela Šačirija iz Liverpoola, još jedan rec. Ja ću se sazaljeti, to jest kasnije, ali ako vam se svidio klip, ostavite like, pretplatu i to bi bilo to, pozdrav.